Iyo hana gok duka luki hana apa bayu hana mungkin ngadom dua metanya hana te abeut hana tate mudip majelis nalim igap na pikiran ni thi orang nyo nak darah lewet nyo hana hawai le ke jelamnya mahai yang tukang pemahai-mahai jelamnya kanji mai handang umu ne i kena cok jelamnya tu cok kena tubuh belang wari be 20 nang ropo jelamnya 20 mayam lo ilhab ne ti mayam 20 ti mayam 2 juta man punya tegedi 20 mayam kan 40 juta 40 juta ya awaknya hana yam kawin je bo itim lo mata-mata itim gala mata-mata phanda keroi be mahai-mahai dali jelamnya lele mayam tengah tula ju le anya hai tengah mita keroi monya tegedi Allah Taala kena sayang kawaknya imita-mita rezeki mude baju-baju nyan jelamia nyan keimat nikah menta dua-dua manyam tengah teken julia thabo tengah di mude udip kedra ini awaknya yang penting bahagia ile awaknya kaitong mude pitong ibadat katenang gebi rezeki li Allah kepe jelamia mahai-mahai that pat engkau hayat that jelamia nyan demah kepe teman meh mahai-mahai that bek mehi tak kublau ai tanyo anak darat dan menanti idro kenya baju-baju tahu ka terima juga deh baik tak pegah jelame akah jamun 17 mayam boroje 7 rutuh yumu boroje nyauranya wajuta wartu roh ke hanapu ka pre roh irung porongku nyaurun jamun ya teh 20 rumu ke urang dari uri nang hanalakau nyan ka thotha ke urawai nyan ka geja bathalangki gần liệp bụi pro persen thịt luôn mayam ke telengki nyawai yang penting lah kau benar iya ke roh ke kira lebak meria kan liệp bụi maya tek dibit mahai jelam maya aju nyo ka betul ke awak di apa ga janda di depan gadis makin ketinggalan nya ka betul ke awak nyo keun tapi urungnya yang janda yang boleh lah kau ke mah dah boleh ikan lah kau boleh dan di awaknya hana hawai ke gadis yang penting promo benar puhom ni nyo walaupun tak pegah maya yang terkadang-kadang itu yang bak mengkawinnya kan kagura bak tak pegat acara walimah mengkawinnya kahura-hura hana jetli kenilai ibadah maka yang perlu katanya berterjaga udip dunia dan akhirat berbahagia katanya udip dunia